at yuta po king kawalong Domingo ning karaniwan a panahon. Kambe na po ning kaya katamang pansariling kapag nasan kahiting misa, pakiyabetala po rin makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po ni Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hason, Sally Francisco Seller and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez. Kapasalamatan na naman din magmasusi king Aldodang Kemoitan, Dilisel Nupo, at Pablo Virgilio Cardinal David. Special intention, Father Bernardo David, Father Ryan Sumang, Father Raymond Reyes, Alexander Serrano, Meneses Clan, Dietz and Ita David and family, Villamor and Elsalina Tolentino and family, Emerito Barrera, Federico Mandap, Ning Torres, Engineer Jesus Punsalan, Gemma Lumba, Mayor Teli Tumang, Ariel Osapina and Joshua Joriel Macabali. Para king malalagwang kapaldanan dari, Felipe at Corazon Fajardo, Elmi Ronquillo, Mark D. Kainer Bayani, Pat Ahos, Father Rolando Lopez, Rosario de Maruput, Leonor Salazar, Virginia Sumawang, Rosel Montemayor, Charito Obsequio, Monica De Leon, Joy Manalo, Alaysa Ringtulio, Michael Alfaro, Espiridion Kayanan, Ranilo Deirit, Celia Lagason, Belia Trinidad, Mark Antonio, Arjan Manalo, Merily Manalang, Apo Francis. Para kingalanagang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Carmelo, Father Pablo,
Mario Cortines, Pablo, Crisanta, Emilio, Jenaline Prial, Lorna, Nestor, Corazon, at Dimaldang Kaladwa King Purgatorio. Kapasalamatan na naman din kaya katawang Knights of the Blessed Sacrament at Children of Mary Immaculate.
Lagyan ng impam po ng anak, ang po ng banal Espiritu, ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng banal Espiritu, mantabaya, kaya kaingan. May payaba, kaya kaingan po. May payaba po Ang ining kawalong Domingo, ining kulay green, ing karaniwan na panahon, pero kaya pong daratang ang Miyerkules, ilele tayong pansamantala ng green, bang munyadalan keng violet, ing simbolo na po ning at kulay na ning Kwaresma. At bangkanta, bebe tayong matampang nga pagmasusyan iting banal na Eucharistia, amin ang talapat ngayon pagsisyan, ding kasalanan tamo, manyad pantawad at pakalulu, king apong Ginoo. Ikang may tuburan, ban pakayapan mo laring pagpikasalang sisisi, Ginoo pakalulu. Ikang dinatang bamulang hausan sumisiring makasalanan, Kristo pakalulu. Ikang maminatanwanan ng ipa, bana kaming patawaran, Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may ipain tutu, pakaluluan na katamo, king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangangga. Manalangin tamo. O Ginoo, pagkalod mo sana kay kami, king ing mabilog ayato, mituntun niya king dala ning kapayapan mo. Ating banal na kapulungan mo, sa iwana kang mipnong tula, ang pon kapayapan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Yesu Kristo ang anak mo. Ang mabibit magari kambe mo, king kameto nga ning banal na Espiritu. Diyos, manggaman, king alangangga. Pamamasang ibat, king libro ng Sirach. Nung makananong king metong apanyalak, agagalomo, mitataga ng dinat, makanyan mayakit ing kapulangan ng tao, ing kayang pamagsalita. King lungo ka rin masusubok ing obraning magtatalo, ing tao masusubok neman king pamikilibayan ng amano. King bunga ng tanaman, makikilala yung miyukol na pamaningat kaniti. At king pamagsalita ng tao, karin makikilala ing uri ng metong atao. E may pupurya ng tao, nung may padimdam mig salita. King sangkan, akarin niya mo masusubok ing tao. Ing amano ng Ginoo. Ginoo mayap ing pasalamat keka.
Mayap ing pasalamat king Ginoo, at ing daralit kapuryan king lagyuna, ning kakatas-katasan a Diyos. Mayap ing iyayag ing lugod ng ekukupas balang abak, at ing kayang katapatan, karas ning kabengyan. Ding taong banal, lumabong lo kalupaning palmera, lumabong lo kawangsda, rindutong asedro ning Libano. Mangarila ka rindutong amitanam king tuknangan ning Ginoo, king templo ning Diyos, dagon lo at lumabong. Agyang matwanalo, mamungala po, manatili lang mabiyet sa giwa. Iti ipakilala na tingning Ginoo, makatuliran niyo, iyong kakong talapagluwalo, alang kakulangan. Pamamasang ibad, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Potang biblasya, ing katawan ang malalaso, at miyalilan niya, ing ating kamatayan, ketang alanang kamatayan. Matupad ne kanita, ing kasulatan. Mesintang ne ing kamatayan, ing tagumpe, ganap na. O kamatayan, no ka rin ing kekang tagumpe. O kamatayan, no ka rin ing kekang upayang manira. Ing kasalanan, ya ing upaya ng manira ning kamatayan. At king batas na, kukuha na ning kasalanan, ing upaya na. Inya pasalamatan tayo in Diyos, king tagumpe ababye na kekatamo, king kapamilatan, ning ginutamong Heso Kristo. Uli na niti, pakamalan kong kapatad, magpakatatag kayo, at kayo pa'y siralo. Magobra kayong alang patugot, para king Ginoo. Uling baluyo, king ingke kayong kasuywan king Ginoo, kapilanman, mayalang kabaldugan. Ing amano ning Ginoo. Katutuan o Ginoo ing kekang amano, papagbanalan mo king kekang katutuan. Hallelujah.
Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. Salita niya namang Jesus, iting talimhaga nga na, enayatay ning bulag, ing kalupa ng bulag. Nung tayrane, pareho lang manabo, king kulkul. Alang estudyante, may git, king kayang maestro. Dapat nung ing estudyante, ayari na, ing kayang pamagaral, maging kalupa na niya mo, ing kayang maestro. Bakit apapansingan ning puling king mata, ning kayang kapatad? At mo ni apapansingan ning troso nga tsuking sariling mata mo. Makanano mong sabihan king kaya kang kapatad, paboren mong idayo king kaya kang puling. Ngining may kakit ing troso nga tsuking mata mo. Hipokrita, ilako may pa ing troso nga tsuking mata mo. At kanita, masana may akit at ilako ing puling king mata ning kapatad mo. Mamungang marawak ing tanaman na mayap, makikilala yung balang tanaman, karing bunga na. Kay pupupul diabas nung ing tenam yu santulya. Kayo naman mupul ubas nung ing tenam yu lansones ya. Papagto yung kaya pa ning mayapataw, ibat king mayap, ang makalaman king puso na. At papagto yung dewakan ing marawak ataw, ibat king marawak, ang makalaman king puso na. Huling magsalita yung tao, agpang king makalaman, king puso na. Ing mayap ng balita, yung kaya katamong kaligtasan. Maya payabak pa si Baipo. Tsula rin altar server, so pangasanting dani, no kayong magpari ka rin. Palakpakan tala pa po rin sa altar servers tanga rin. Dakal lang anak na ako po, grade 3 ko niya mag-altar server, no kayong magpari ka rin. At kita sumangit din pong kaya katamong komi. May muli lang naman kayong Paris Peace, pangalagula. Palakpakan tala po rin komita mo. Hindi na naman kayang magmadre kaya kayo kanya. Santing po ng anak la pa mo, yung mag-serve no pisamban. Daw po tangkay po, makabasa tamong babasdala naman din mag-serve. Makamaputila pa mo, kaya ba't aseng kasungit? Makamaputila pa mo, kaya ba't aseng katsura ugali? Siyempre po, itamo nga bilang tao, magkamalitangan, may kakasalatangan. Do mahilig tang lalabay kang panwal, makanyanta naman itang Pilipino, at makakuha taking panwal at tsura. Timo ngayon po, dakal na tarpuli na pakasabit ka. O rin daratang yung eleksyon. Nino pong pilinan nyo kareg pakasabit tarpulin? Ito kanyang malago Ito kanyang masanting Ay, hindi malago ini. Yung boto ko. Masanting ini. Yung boto ko. Kaya po makanyang tamo pero nganapin po yung kasebyan, looks is deceiving. Yung itsura, pwede yung magbudol-budol. Pwede yung, ano nga sa kanina, panloko yung itsura. Uling kay ganaganang malago, malago panugali. Kay ganaganang matsura, matsura panugali. Naman, itang nung naning itsura na, yung ugali na pumakanta. Nang kay, kalaguna, asneking kasungit. Kalaguna, asneking karoka panugali. Ito namang meto nga matsura, iya palang ayasahan mo. Ita palang itsura nga para kapmabye, iya palang kapani-paniwana. Iya palang masanting nga panugali. Kanya niya po yan. Nya, ini pong first aiding tamoy, sirak. Kanang ba na niya sinulat sirak mga 200 years before Christ. Pero bala mong gangeni, mabihang mabihinig sa sabyana. Nga na magsalitang sirak. May pupurian ng tao, nung may patindamig salita. Kingsang ka nakarinya mo masusubok ng tao.
pupurian. At eme naman atulan, ang bursebe ng kain ng sirakin. Hanggang eme pa din lang. Pakiramdaman me pa yung pas, yung sabyanan, yung puntuna, ang panig niya. Oling ka rin may akilala. Oling, ketang sabyana, karin tayo akit ting panugali na. Ketang luluwal king asbuk na, akit ming pangataw na. Yan pupunto na ang sirakin. Karin may arakap-rakap nung nanya klase tao. Pota mong buklak ning asbuk na. Oling karin may akit nung matinuya, nung mayabang ya, nung marokya, nung maganakaya. Inya, siguro tuwing itpulaga, bawal ang judgmental. Bawal ang judgmental. Anya, diyang nga pong ginus, panabilin na, eyo atulan ding ariwa. Eko mamatul, bala mo, i-reserva ning talagang pamanatul, King Diyos. Kanya kini nga na, bakit apapansingan ming puling king mataning kaya kang kapatad? Mo naman napapansin yung trosong at king sariling mata mo. Makanano mong sabihan king kaya kang kapatad, paboren mong idayo king kaya kang puling ening eme akakit king trosong at king mata mo. Ang kahit po kaya katamo kasi, apapansinan tamo ing kapintasan ding aliwa. Akakit tayong kamalyanda, akakit taming kasalanan da, ing marok agagawara. But etamo apapansinan ing sarili tang kalokuan. Nya timpong kasebyan nga na, bayo ka manatya, magsalamin ka pang kapsa, nga naking kapampangan. Bisen, bayo ka matul, magsalamin ka pa mo, dahil may pa'y sarili mo. Suryan may sarili mo. Panyalugtugan ming pangataw mo, which is the point po ning daratang Lent. Metong yung self-examination. Examination of conscience. Examination of oneself. Yan po yung daratang ikay ganyan, Lent. Kailangan lawin may sarili mo. Nya pinasabi na ni nga pong gino, kakakit may itang malating agagawa ng marok ting kapara mo, samantalang ikaya ka palang gagawan marok. Kasi sindagul yan troso. Mas madala ka pa pala. Mas grabe ka pala. Pota mong magbas ka. Potang pagsistimula. Bala mo, ninungi kang perfecto. Mas dakal ka pala kapintasan kaysa aking pipintasan mo. Mas dakal ka pala matsurang panugali kaysa aking atakyan mo. Napin nga pong ginukin yan. Na naman sasabihan mo sasabihan king kaparam mo ing kamalyana. Na naman sasabihan mo pabalo king kaluguran mo, ing hakakit mong malina. Aliwa yung punto ito. Ing punto mo, be aware na ikang magsalita king kapara mo at ka naman sariling kapintasan. Ka naman sariling kamalyan. Siguro, we are all wounded healers. Wounded healers tamongan. Impong metong writer, Aesop, na sasabihan na, itaka ng tao, kabait tamo, at intanang bibit-bitan adwang bags. Ang makasabit king batal tamo. Ing metong nga bag, itsukeng harapan tamo. Ing metong nga bag, kitsang kagulutan tamo. Ing makaratok king bagayan, iyapin na rin kasalanan, kapintasan, kamalyan, ning tao. Itang king harap, iyapin ng kapintasan din aliwang tao. Ing marok agagawada, samantalang itang king gulot nga na, iyapin ng sariling gewang kasalanan, ampong marok. Yan, naturalesa, itang atsuking harap, kakit mo. Itang king gulot, may akakit. Yan, makanyan sigurong mas akakit tayong kapintasan daring aliwa. Kaya sa aking ita mo, akakit tamo, yung sarili tang kapintasan. Pero makanyan man po, sabi ko pin, yasang kanyan, bakang tayo punahan, ing balang metong. Agyang po yung nga pong ginutiro na katang fraternal corrections. Manusga, manuman, mitulig,
pagmasabalan, pagmalasakitan ng balang netong busan iti magkamalian. Ingi pabalo king balang metong ingkamalyana. Inyapin po, potang ing metong nga tao, may kasalaya, may kamaliya, kanyang gewang kalokwan. Nung yung pamaglapit mo kaya, bang niyang panyiran, bang niyang panasakitan, bang niyang mong pamakarinayan, isalbag may kamarinayan, mo nilalapitan. Huling yung sangkan mo, para panyiran mo, para pamakarinayan niya mo. Pero nung isang kan, huling yung pagmasabalan may buring lalong may pakarok. May buring may pahamak. Inya kanita, go. Lapitan ng kapatid, lapitan ng kaluguran. Ang kaluguran king di, ipabalo baka na namang kasakit. Kasi kempong makanyan. Nang kay, sasabihin mo mo itang dapat kamuana na ka po. Tayo ka makanyan. Pareho ka tamo eh. Kaya nga liwa itang punto ito eh. Nanitang malasakit ang burimeng isalba. Burimeng iligtas. Kaya pwedeng maging mas grabing malyari king biyanang. Uling kaluguran niya. Siguro po, patsya makanta, kaya kami pong pari, kaya kami kakalugod, makatanggawan eh. Ang sabihan, king kapatid na pari, yung nga namang akakit niya po pang bulong-bulungan na rin tao. Pero makabuklat kami naman, diyang nung na namang akakit yung mali, kaya kako, kaya sabihan mo naman, bakit mitauhan, ampong dire-diretsing gagawan ng namang baluktot ampong matsura. Kaya katangan po, aliway itang eme punahan, aliway ng babawal ng apong Ginoo. Ing didiktik na kayo, be aware na itamo rin, may kakasalata mo, and we need one another para may panyalbat, may panyagit. Punahan ka ka, para ikadire-diretso kitang kalokan mo, punahan mo ko, bang isagipan mo ko naman, na eko may pakarok, kaya nga namang ugaling asasanayang po. Amen? At nga na pa ni nga pong Ginoo, huling magsalita yung tao, agpangking makalaman king puso na. Nung nanong makalaman king puso na, yan mo namang asahan mong lumuwal king asbuk na. Lumuwal king pamidapat-dapat na. Naturalesa. Kung anong itinanim, siya nga anihin. Nganapin ko may nanamang kambyabas, alang-alang mupul kang santol. Lansoni sintena mo, ubas siya waring maging po. Pero nanong tena mo, yan naman yung maging bunga na. O kaya, kempong tingka refrigerator, dinatok ming Coca-Cola, kaya tang refrigerator mo, alang-alang po tang kunan may ding Coca-Cola, Pepsi na eh. Hindi man manaliwa. Coca-Cola, ya pa rin. Buno na mawari sabi nga po Ginoo, ing pilubluban tamo, ing puso tamo, may ngari ang pidatukanan. Nung nanandaratok taken, yan naman ing lumuwal king asbuk tamo, yan mo naman ing mayakit king pamidapat-dapat tamo. Kung anong sinubo, siyang iluluwa. Hanggang nakakipit ang metong nga kwento, itang metong balikbayan niya pa mo. At kay metong umpukan, ikinore yung barkada na. Pare nga na, ba't ko kitang metong okasyon? Makainom na po, ining OFW. Makainom na. Kanyaman itang pintalang kong party, kanyaman yung pamang dating lechon baka, lechon babi, manok, ay karakal patingasan, pati tuna, salmon, karakal da pamangan pare. Naning malasing nga OFW. Itang prutas, asang karakal, pating gulay, asang karakal. Karakal ko pengan pare, pag mayabang na nining malasing. Anyang kay po, menu kayo. Siyempre, uling malasing. Menu kayo. O ting linwal, tinapa. Ampong bagok. Pare nga na. Sabi mo, yung pengan mo. Lechon baka, lechon babi, lechon... O tinapa yung linwal kaya sinuka mo pare, nga na.
At may kibat sa pwedeng malasing, ba pare nga na, alang-alang inwal ko yung manyaman. Suka ko waring manyaman. Siyempre, tangay manyaman niya, suka ko. Siyempre po, bakanta na sa kateka, basta patsepegan mo nung dumalya keso. Makanya niya naman po yan. Nung nanong daratok taking pilubluban tamo, asahan mo lumal king asbuk tamo. Mayakit king pamidapat-dapat tamo. Nyanong impuso tamo, may pilubluban tamo, ing lulugtakin, ing kamwa, ing inggit, ing nanomang marok. Asahan mo lumal king asbuk tamo, matsura tapan asbuk. Asahan mo patse yan, manggiligit siya king kamwa, bitter ya king biyena, dakal ya kamwa king biyena. Asahan mo mayakit siya naman king pamidapat-dapat na. Pero, nung naman ing makaratok ken, ing tunay lugod, ing tunay masabad, ing tunay kayapan, kalupan ing Ginoo, ing lumalking asbuk at dapat, mayap mo naman, at ganaka, ing mayakit. Kaya katangan po, uy na, takakalingwan, ing pilubluban tamo, pidatukan na niya naman. Samas na yung isamas na nyo nung nanong idatok ko ken. Sana piningdatok tamo, kapman tayo yan, king lugod, king apong Ginoo. King lugod, king kaparang tao. Kapnang tayo, king amana ning apong Ginoo. At tunay, mamumubog, king pamisi, papami dapat tamo. At paborin mong sese na kataning apong Ginoo, king Eucharistia. Bang tunay ang maglaman kini. At nanamang sabyan tamo, ampong daptan. Tunay, bunga na ning lugod. At kayapan. Amen. Ngayon po'y pasagtayan kaya katang kasalpateng at ang sumabi, sasalpantay ko king Diyos, pang mayipayang tutu, ikang Yesu Kristo, anak ng bugtong, aginuta mo, tingabiking upaya ng Banal Espiritu, away ka Santa Maria ang Birhen, ipaitas sa banwa, magluklupan na ng Diyos, ipang mayupayang tuto. Balikan naman keti, banwakom karing magbiyan pon, mga mate. Sasaltan kaya po, king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king pangapatawad daling kasalanan, king pangasibulan ering mete, at king biyalang hanggang. Ginoo, pagnasan mong mamungang mayap ding sablang tao, sa panmukyasan at ingatan, king aldodoming pamibiyebye, banketa e kay malili king dalan, at atayid milaring aliwaming kapatid, mira sa harapan mo. Ngaming manalangin, Ginoo, papamungan mo king mayap. Para ka rin pamuntok ning Santa Iglesia at ding talasawt do. Ibuklat do sa ring karelang mata, puso at kaisipan. Banketo, matamparing atayid ing balayaning Diyos. King pamaglakbe ng painturo banwa, ipanalangin ta king Ginoo. Para ka ring pamuntok ding bansa, masapsap dasanang pag-aralan, ing turuning maestro, banketo, makapakiwangis lo king keyang pamanyuyo, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing magnasang manimuno, karing pamipulong king panalangin, pamagaral karing amano ning Diyos, pag-aralan dasanang miyamasamas, at pagsadyan ing karelang nasang gampanan, ban pareho lang Emilisya king dalan, ipanalangin ta king Ginoo. Para kaya katangan, ilako ta sana, ing ema sampat ang makalaman karing puso tamo. Banketo, makapalto tang bungang mitmong kayapan, ipanalangin ta king Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Uy pa, pakirandaman mo sa pakibatan ining kayadwanan ing kaya kang balayan. Banketa king akakit daring aliwa kaya kani.
Abaludo, ing makalaman ka ring puso mi, at mayagyag lang tuki king alimbawa mi. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalayin kay Pangamalang Kapatad, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. O Diyos sa ginumi, igang panibatan dareting daraon mi, king banalalagyo mo, at pabanal king iyampang ning malu kaming kasiwan, pagkaluming pakalulo mo, baniting biryan mong panibataning merito mi, yan namang papadyaryan mong makapangintulid, kaya kami king ablas mo. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginoo manatili kaya kayo, yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong ginoo at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid, sukatan pong makakabusing puriyan ang pong pasalamatan da kakapilan man, ang puno ka rin manoginu, banalay pa. Diyos sa malugod ang pong maganaka, ampat king
Maragula pakalulo mo, ligoran ming tutu ing iyatu. Hanggang aking tinubod me kaya kaming metong at alapanghabos. Birian mong ing miwang isa kaya kami, king sablang bagay, subali mo king kasalanan. Ba mo ping akwang aluguran kaya kami tang sadya mo ng liguran king anak mo. Ngayon king kapamintuan na kaya ka, mga itulid kaming pasibayo karing kalam mo, kalam abinating mi king pamikasalang e pamamainto. Ulinito, Ginoo, pupurian na ka, kami ni sablang anghel ang pambanal ning banwa, daralit kami at ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ng sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog ming espiritu mo, anti mo intiti pangambun, karetingayin mi, ban pabanalan at para kaya kami gawa na lang katawan ang pondaya, ng ginuming Heso Kristo. At tatandaan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bay nakusang lubdinaw ng biyana, king pamaylasam pon kamatayan, kinwaning tinape, pepa salamatan akat pinuri, pirasane adinwang iti karing disipulo ng anak. Wanan iti ikaingan at mangan kayo ganiti. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibay pepa salamatan akat pinuri. Dinwang iti karing disipulo ng anak. Wanan iti ikaingan at minam kayo kaniti. Uling itiya, ing kalis, ing daya ko, ing daya ning bayo, ang ponalanganggang tipan. Ami bubugu, para kay kayo, at para ka ring sablang tao, ban kanita, may patawaran na ring kasalanan. Dapta niyo tiking, pamigaga na kayo, kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inigaganakan niyo mapamakadulong ipa, ing kamatayan ng puan ng pangasubi ng medye, darami kaya kayong tinapin ng bie, at ing kalis ng kaligtasan. Na iming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo kaya ka. Ikaming sanang misulusulo, king katawan ng pondayan ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ing banal espiritu. Ganakan may ipa, ing banal na kapulungan mo makalaganap king meto yato, ban may ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco, ing papami, at Florentino, ing obispo mi, ding sablang pari, ang pondiakono, at ing sablang susuyo, king banal akapulungan mo. Gana ka mula naman din kapatid mi, amino na ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubing mebye, lalo na ning talasuyo mong yamong Paul, Cambedi, Carmelo, Angelina, at Maynardo. King pakadulo mo, dala mula ding sablang mayango na bye, ketang mahasalang arapan mo. Pakadulwan mo kami nga, gawan mo kami nga ang karapat dapat, magkamit king biya ng hangga. Ban kambening na Birhen Maria, induling Diyos,
kambe ng San Jose, ing esposa na, kambe ring apostol at ding sablang banal, ami biyebye, kalugod-lugod keka, king kekabanding panabun, aporian ang pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Isu-Kristong anak mo. King kapamilatan kambe ng pon kaya, kaguming banal espiritu, sablang parangalan pon ligaya kaya kao Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Papaminto king amayan talapangabo, sa mibok king balanan turu, nga tamang ining mangangas manalangin. Ikabos mo kami king sablang Maroko, pa malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasopan ing pakalulumo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ing kasalanan, at mikabis kami nga lang kasasakulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatang namit mong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. O Diyos ay paming ginuming Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan nalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nunay pansinan mo, ing kasalpantianan ing banala kapulungan mo. Laimeng pamayapan ang pampisan metongan, agpangking kaburian mo. Ika mabibiyan pang magari manggaman, king alanganga. Ing kapayapan ni ginuman, tabi sana kapilan man kay kayo. Ikakapatatangan po, masaya tanging pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga po. Lord.
malagod at maganakatamang Ginoong Kordero ng Diyos, kami lalako king kasalanan ng yato, noon tamang kimbirana, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ay matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmi nga mano mo, kumayat na.
Manalangin tamo. O Ginoo, kaniting pangaseseming miyuman, karing makakabos mong kalam, panigapumi king pakalulumo, king kaniti mo ring sakramento, mong babyesi kanan kaya kami ketiking yato. Papalyarian mo kaming bibilang, karing malugod mong panabangnan, king bielanganga. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Luklukay po sa guli para kayong maulagang announcements. Kumuna po kayo pong Tuesday, March 4, 6:15 in the morning, maganap ya ping rito ning pamanyilab palaspas. Ita pong abuna, yung kakaskas tamong karing kanuan tamo keng Merkulis sa Senisa. At talo kaya po kagad yung misa itang 6:30. So this coming Tuesday na po ini. Pangaras po keng Merkulis sa Senisa na, March 5, impong misa tamo, ting misa tamo 6:30 in the morning, 12:15 noon, ampong 6 o'clock p.m. At dola mo po ne. Nung ko pa may kasimba kanita, mga bit ko pa pong alas 8, imyong yung magmisa. Yung ka na ako sa Kristan. Bahala na yan. So, lula mo po rin misa tamo, 6:30, 12:15 noon, ampong 6 o'clock p.m. At siyempre po yung Merkulis sa Senisa, umpisa ng Kwaresma, iti pungaldo, day of fasting and abstinence. Pache po, fasting, buri nasabyan, 1 full meal a day. Fasting, buri nasabyan, bawasan ng kakanan. Makantaya mo po ita. At yan pong agkatan mag-fasting at ang edad 18 hanggang pong 59 years, 11 months, and 29 days. Oreta po, pache senior nala, exempted nala, eat all you can nala. Yan pong senior citizen. At abe na po ning Merkulis sa Senisa at ding balang Friday na ning Lent, ing abstinence. Ing abstinence po, pamamangan manyaman. Normally, ing karni, manok, babi, beef. Una naman po itang manyaman nagagawin yung sakripisyo, pa mo, balang Biyernes ning Lent. Doon naman po ning Biyernes, pwede tang ka na ning egana-gana, yung buffet ing egana-gana. Biyernes ya mo po yung kaya katamong pamag-abstain. At itang fasting, miyabaya mo king Merkulis sa Senisa, ampong Good Friday. And by the way po, ding kapadatapong Muslim, ing Ramadan dan 40 days, mag-fasting la. Mga patingapon, pangabengi, lafang la. Makantayang karela, mas matindi po yung discipline la. Ita mo, kaya mo. O ini, twice a year. As Wednesday, ampong Good Friday. At niya pang age bracket. At ita pong abstinence, siyempre po kare tayong edad 13 patas. Hanggang po senior, hanggang mabiyeka, abeta mo king abstinence. Itang pakakananing manyaman, Pache Friday. At kay uling Lent na po, magumpisa niya po itang akawalang king parokya tamo, balang Biyernes, ating istasyon ng Cruz. Ay mumuna pong istasyon king Cruz, maganap niya kanyang king Friday, First Friday, March 7, pamitipon king Bungang Ginto, Pilaw Printing Press. Kay ba't po 5:15, magumpisaya po in kakatang pamanalangin, pamibugunam, king 14 ay istasyon ng Banal a Cruz. Hindi po. At ang tauli po, siyempre salamat. Kareta na po may mag-donate king kakatang king St. Benedict's Garden. Almost done na po yung concretization na. Ditak niya mo, kaya ba't finishing na lang. Dito po pong bisang mag-sumaw. Feel free, munta kayo po king opisina. Magkano po, 500, 1,000. So po kaya kayo, tinantay pa po sulo kanini, i-tiles na pa rin yung dapat i-tiles, so niya pa pong gastos. Maragulya pa rin. So rito po pong bisang sumaw, bangkong ating pong contribution, kaya pong bayong blessing, ni nga pong ginukikatamo, iting St. Benedict's Garden. Okay? Thank you very much po. Talakad-tana para king tauling bendisyon. Tingin manatili kaya kayo at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, may yari ng kakatang kapag masusyan o may tanang may kakalugod.
Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya po oras kaya kainan po.